Anak bajang mau umur 15 tiban, ane berinisial KAM saged tepukine suba mengantung iban di Abiani di Tianyar Kecamatan Kubu Duges Jumat 17 September peteng. KAM nekat nyemak gai ngulah pati, ulian man bangun munyi jak reramane. Ento ulian ia main HP dogen gegaene nganti sap ajak melajah. Kapolsek Kubu AKP Inengah Sone nyelasang korban tepukine megantung di punyan akasia ane di Banjar Dharma Winangun, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu. Uli hasil pemeriksaan saksi-saksi, KAM nekat ngantung iban suwut opake ban selesai main HP. Mare suwut opake ia ngayung sepeda pesu uli umahne. Uli jam 2 nganti sanje ia sing ada mule. Reramane lantas ngalien korban nganti ke Desa Tianyar. Keluargane man info yen korban sube ngantung iban. Di medis ane meriksa ngorahang sing ada tanda-tanda korban ngalamin kekerasan di awakne. Tim Bali Express ngelaporang.